Završio je i treći finalni dan, obzirom da smo kroz kvalifikacije imali proglašenja ekipnog odnosno momčadskog plasmana u muškoj ženskoj konkurenciji kao i višeboja u muškoj ženskoj konkurenciji, dok je danas na programu bila nova olimpijska disciplina, mixed team finale, gdje smo iz kvalifikacija odabrali 16 najboljih timova i koji su se borili na 3 sprave za najbolje, odnosno pobjednike EOF-a. Ono što je važno kod ove discipline za reći je da će to biti na programu LA-u i da je Europa kao lider promovirala taj projekt i uspio je proći i gimnastika će na olimpijskim igrama imati još jednu disciplinu koja je po svemu sudeći pod punjenosti tribina donijela nogometnu atmosferu, nešto novo, svježe i vidim da su svi zadovoljni, svi hvale i svima je to zanimljivo, pa se nadamo da će i na olimpijskim igrama kao i ostale sprave biti sve prodano do zadnjeg mjesta.